Hi guys, mag-jogging guys, pang paugnat sa kusog. Okay na. Uy, sangit. Alright. Ako niya dala ng susi para pag nawon yung bibi mo ulit una. Cellphone, bilhin rin ako dito ba? Bilhin rin ako dito sa kuan. Siya. Skinan ko cellphone. Nandiyan na susi. Wala ka kagbab. At kaya yung sabal. Kana ko lagi gajaging tanang makita na ko. Gabag mo lagi na. Mamo lagi sa sabali. Abot lang nila. Naman sila bag nga ito nipis kayo, no? Nani na magalang bago mga Lululemon. Nainigpis kayo ka ng i-built bag. Hindi siya ko komportable yung bilak bag ng untol-untol. Ah, makita niyo mo, butang sa hawak, murag habak. Ng mga bag. Yung pag yun nani no, then ipilit lang ni mo si mong lawas. Mas di pa komportable pa. What happened to your nose? The pinarking mo, part Kapag pa rin Jose, oh. Down. Car. What's that? So did you ever find me? Hmm? I don't know where you are. Ay. Oh. Jogging sa Milok, ha? Oh, bye. See you later. Uy, nang buwak dito sa mga pring. Ha? Sa amin ba? Ay, nabuak? Nay nang buwak ba kanang Ay, nang buak na pod? Tanaw na ako. Ay, salamat sa Ginoo. Agragin na ko. Nakaking ngano pag park ba na ako. Kanang gabi wala pa ba to yung mga kanang inani ba mga glass ba. Oh. Pag moto pag gawas na ako. Lo, Okay. tanaw na ko lang ano Lugawag ilong ni mo eh. Sa Uy. ilong nga na. Kuya kang papa, mag-jogging sa amin. Dito lang mo ni mama sa playground. Tara Bi, let's go Bi. Ha? Hatod ka mo sa playground, tara, tara. Hatod na to ni sa playground ng palangga, bi, kay di man mo lakaw, wala ko, eh. Hanap po rin namuak, dito lang husi dyan. Naay? Namuak. Oh? Kuya po diri usahay guys, kay naay mga tao mamuak og sakyanan ba. Mangita og kawatonon sa sulod sa sakyanan. Ang ina mong pangwaon na pre kana mangungkuan pre kana bitong gatinted bitong kan bitaw. Sakyanan. Sabot na yan nakay gitago. Oh, nakikitago sa sulod ba, ilang pamuko na. Wag outfit ay. Ikaw may kayo? Pero init-init ko nung direct. Na ball. Jogging kami, jogging. Jogging. Jogging Bi. Go play. Jogging. Come here Bi. Tugnaw siguro ni ay. Tikig-tikig naman po. Ala. Til oh, ikamot jogging. Ala. Mo ginaganahan niya bonbon. Basta Bisaya bonbon. Diyan, chat lang diyan kung mauna mo guli ha. Oh, na dire. Grabe wala kay jacket gahian na kasi mapanit. Ah, panington mangugod kay wala ba? Dali mo ka panington ako dugay ko panington ay. Amo na pagid na. Pala ang basket. Pero bugno, gitugno bi ako. Tagi suoto na ako kung windbreaker da. Kung init man god, panan-ano ko ba? Init man siguro. Budol man day, bugnaw man day hapon gay day. Tanaw na ko ay 43 sunod 45, 47 unya pa mga alaw na magkuan 60. Ah, Convert na ako oy 6. Aircon magay spina 16. Nya dari 6. Jacket lang sa ta. ako mali gini akong attire ron. Budol gini ani. Ilang dagan punta ron. Oh, lami yung painit ko daw. Bulag. Gani. Goods na guys, pwede na mo jogging. 1 mile, 1 mile, 1 km. Ana lagi siya pre ha. We practice a lot. We train a lot. But this guy come from nowhere and kill all of us. Imagine na good pre. LeBron James. Ana lagi 2K. guys. Backline na po guys. Guys. May hangak. No good guys. Ito ni mata. Gitugnaw to silang duha. 4K na. 3K. Grabe guys. Grabe yung jogging guys. So ayun lang.
Jigawok ba? Working. Gabi kabuang oy. Kabatan siguro. 5K guys. 5K na guys. Turn around na yan eh. Turn around. Uli na. Kaya para mamahaw. Okay. Alright. Nadoy. Very free day ni day. Nade ni kondeng. Ka-award siya guys. Muna yung pinakadako nga kahoy dire sa 2022. Winner daw na siya sa Big Old Tree Contest. Unang yung Jeffrey. Sila sa 100 years ba? Say hi. Hi. Magpakuan ko bagong eye gas guys. Magpasukod. Or gamiton na ning iyang daan nga frame. Salamin lang ang ilisan. Abot na midri sa Vision Works guys. Dili ko magpabuhat og antipara. Hi Lucas. Are you sleepy? Huh? Sleepy lang ga. No. Mush! Banana! So form signed from you. The first one is just acknowledging that you'll get a copy of the prescription today. So you just sign with your finger in that box. Okay. Then the second one is seeing how we would like the health of your eye checked. Both options are optional. We have the dilation drops, which is included in the price of the exam, but it has the side effects, blurriness, and sensitivity to light for a few hours. Or you can do the retinal imaging photo, which is $19 additional, not covered by insurance. It takes the place of dilation, but it has no side effects. Can I skip for the drops? Right. So so you could do this if you like instead of the drops, or you don't have to do it at all. I will Do the get the picture. Okay. Yeah. So check this. And then we'll sign here. This is just saying that we won't release your information without your consent. Okay. Thank you. Ano, magpa-change ka? Ingon mo siya na aday pre nga kon daw. 135 worth of 135 daw. Oh. Kita ang tagbaguan eh. Kanyang mga nani plastic lang oh, dili sakit. Ay kaniyo. Yes. Tapos ako dyan. Alright. Dr. Bird, we'll be with you shortly. Okay, thank you. So, kita ang taon niya. Hindot na. Hindot na. Baby, quiet, baby. Kanina. Hindot ka na. Na lang. Hindot na. Kani siyang puti oh. Pero gamay pa kayo puti ka. Mas takot ako kani oh. Kana hindot. Yan ba na? Ano lang. Muna ito napilian guys. Naray gamay changes ako mata eh. Right eye na ko. After dito magpa-check sa mata, pabuhat og eyeglass. Laos mi dire ilang ka paring aris kay mag barbecue daw may. What's up? Hi. Hello. High five! High five! Kumusta, kumusta? Nagbuo na yung tinig ni Sian ba? Binatan ano? Hi, baby! Hello! Hi! Hi! Yan, pang malakasan ba, oh? Isaw. Baka isasama mo ako, baka naman ang pangit-pangit ko na. Isasama talaga kita. Oh? Oh. Wow! Mausok-usok pa po. Si Aris, muya pa yun? Saan kayo nakabili nitong isaw?
Pre, Musta? bago ra kaabot, bago ra mabot. Pag-ura. Akin sa Gatlinburg. Atong Sunday may nag-uli. Gwapo buto yung kiatuan ba? Atong, Cave. oh, am to dapita. Luben na to. Sa dili ba 1 hour away. Dito po mo nang natulog? 1 hour naman. Nanguli rabot mo? Punta kayo dun pre, Mammoth Cave. Ganda. Ano? Mammoth Cave. Tinatanong ko nga, ano ba yung makot? Nasabi niya na lahat ng ano hindi niya mabit kasi. Makot. Parang old mine siya pre, old mine. Kaya pala maluwag sa ilalim, no? Oo, grabe. Si Ikoy yun! Hag Ikoy! Wala, nung sa man siya, masuya man siya eh. Bot ni mo oy. Sinigi na lagi? Lukas! Igihan na kay kalukas, ha? Lasay man day mag-big. Ay, uno. High five. Very good. Tuini mo? Tatad lang, mauli ano lagi ni. Bubbles, go. Go! Lukas! Bubbles. Okay. Go. No. Like this. Bubbles. Wara-wara ba? Oh. Ano siya technique pa? Sige Lucas, practice. Koy. Yay! Koy. Bubbles, koy, bubbles. Go. Go. Way! I'll just put it as ammo. Bro, Come here. It's your boy Aritan. Alright. Yeah. kissy face, Santiago. One leg. Face. Walk like a penguin na yun. 6:22 naman di ay. Alas 4. Be, what happened, Be? Huh? What happened? Wand? Huh? You have a wand? Kaluoy. Bye, friends. Bye, friends. High five. Lucas, high five. High five mo. High five. High five. Wow. Blow a kiss. Ah.